Paul Muriithi, mwanake wa ukuru wa miaka 15 kuma itura-ini ria Nyondia mwena wa Naivasha kaunti-ini ya Nakuru, erigereire ati thutha wake kugimarithio mwaka umwe muthiru angiaingirire gikiro-ini kingi kia muturire ari na ucamba uria umanaga na kugimara. No mugaru na matanya make riria Muriithi ari mutaratara-ini wa kuhonia kironda, imwana cia itura ni cia mucereire na maria mahanikire hindi iyo matigire mwanake uyu atete uhoti wake wa kwaria, ciĩga ciake imwe citari na uhoti wa kuruta wira na urigiti thutha ucio gitiga murigo wa ciringi milioni 1.5. Alipigwa sana na ile wa vijana sana. Nilikuja kushughulika kwa nini walikuwa wamempiga. Mimi nikasikia ati alikuwa anataka afute bangi, masigara na kijana alikuwa anaenda kanisa. Sasa hangekubali hiyo maneno. Sasa wakang'ang'ana nao. Mguu atembei, mkono haezi shika kitu. Sasa akaambiwa lazima endelee na therapy ndio wakati akili itapona akuwe na nguvu. Tukaona kumtoa hapa mpaka district therapy gari ni 1,500 kila siku. Mweri-ini wa gatatu mwaka muthiru niguo Muriithi atwarirwo thibitari-ini wa Naivasha mbere ya acokete guthamirio thibitari-ini wa Kijabi niguo kwamukira urigiti mwanya, na kuringana na ithe Joseph Kimani uria urutaga wira wa Kware, uthuthuria wa rigitani wonanirie ati ari na nguraro cia thiini wa mutwe na uguo akigwo ICU kwa ihinda ria mieri 2 kirumaniririo akigeria guthondekwo. Wakati alitolewa kwa machini hakupumua mzuri, wakaona haraka wamrudishe machini. Sasa ndio apewe mwezi tena mmoja, juu akishindwa na hii kupumua awekwe iko ya hapa. Kimani augite ati ni mahurire riboti ceceni-ini ya borithi ya Naivasha, no makirwo ati ni nginyagia meterere Muriithi ambe ahone niguo onanie ni mamuhurire, no o uria ihinda rirathie uritu uyu urathie ukiongererekaga nginya gucungiriria family no kwendia indo ciao niguo mahote gutungatira Muriithi. Lakini bado wenye walimpiga bado process iko DCI kutoka Nairobi, tuko baka na barua yao. Barua ile walituambia mtoto akipona asirudishe memory, mtoto atasema ni nani. Nyina wa Muriithi uria utambulikanite ta Lydia Waruguru ni muruti wa wira migunda-ini ya mahua, no mushara wa wira uyu nduiganite kurugamirira ciringi 10,000 iria cibataranagia oro kiumia kurigita murio, na ona andu a itura riria monire uritu uyu ni waingiha ni macangire ciringi 400 cia kugeria kumahatura. Kaenda tukatafuta daktari wakukuja kwa nyumba. Huyu daktari alikuwa anatuitisha 5,000 kila wiki. Sasa ilifika mahali sisi tukauza kondoo zenye tulikuwa nacho zikaisha, tukauza kuku zikaisha. Sasa tukaona hatuna namna, tukakaa hivyo. Huyu mtoto alikuwa anatumia madawa, hizo madawa tukashindwa kununua. Zote waliandikiwa huyu mtoto atumie. Ile pesa ilikuwa ilipatikana ilitumika ikaisha. Riu family no erenda kihoto kia Muriithi gikike, na aria mamugerire ngero ino matacokirio makinya mahio make watho, kuonona mubango wake wa kuingira form 1 ni wambire gutharario ni undu uyu. Handũ-inĩ ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.